имрӯз меҳмони рӯзномаи суруди сол кӣ бошад шаҳло? салом. ӯ худаш зебост. санъат, ҳунараш, маҳораташ, истеъдодаш, завқу салиқааш нест. аз ин рӯ мутмаинем ки рӯзнома боз ҳам зеботар хоҳад буд. бале дӯстон, марворид ҳамчунин ноздонаи санъати тоҷик, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Нозияи Кароматулло имрӯз дар меҳмонии мо ҳастанд. Салому дуруд бори дигар. салом ба ҳамаи шумо азизони дилам. ташаккур ва гумон мекунам дар соли гузашта инчунин дар ҳамин сол ба куҷое ки наравед аввал мепурсанд аз он суруде ки бо номи ҳар шаб дар лаб дар яке аз индустрияҳои хеле бузург гӯем Болливуд садо дод. мо низ биёед суҳбатро аз ҳамин чиз сар кунем. бошад. бале хушбахтона ин сурудро яъне Болливуд интихоб кардан барои филми худашон. албатта бо иҷозати ман ва ин ифтихори ҳамаи мо тоҷикон аст ки яъне ки як суруде эҷод карда тавонистем ки ин дунёвӣ шавад. албатта хел фикр дорем дар оилаи шумо ки на танҳо ба санъати мусиқии миллии мо балки санъати мусиқии ҳиндиро низ бисёр ҳам меписандеду дӯст медоред ва шояд ҳамин чиз ҳам сабаб шуда бошад. бале, шумо дуруст қайд кардед. падарҷони ман бисёр санъати ҳиндустонро дӯст медоштанд ва омехта мекарданд. ҳар вақт ягон яъне синтези оҳангҳо буд ҳам аз тоҷикию ҳиндӣ ва ман ҳам кӯшиш кардам ки дар оҳангҳои сурудҳои худам ҷой кунам, чун ман худам хатмкунандаи мактаби олии ҳиндустон ҳастам ва ман хоҳам нахоҳам яъне ки ҳамун кашишҳо ҳастанд ва худам ҳам дӯст медорам ва фикрам ки ҳамаи мо духтарони тоҷик бисёр дӯстдори сурудҳои ҳиндӣ ҳастем, филмҳои ҳиндӣ ҳастем. хушбахтона шумо меросбари арзандаи ҳунари волои падар ҳастед. вале чӣ фикр доред, агар падар ин ҷодаро интихоб намекардан шумо сароянда мешудед? агар интихоб намекардам, падарам бисёр дӯст медоштанд ки мо мусиқиро омӯзем. аз нақлҳои модарам вақте ки дар утоқи коришон кор мекарданд, баъд ҳамун асбоби мусиқии скрипкаро дӯст медоштанд ки мехостанд ки дар ҳамун оҳангҳояшон скрипка оли духтари ман калон шавад, ҳамин духтари ман ҳамин скрипкаро менавозад гуфта ҳамин гапа мегуфтанд. шояд ки ман скрипка навози падар мешудам. шояд. ва дар соли гузашта ин соли 2025 низ эҷодиётатон бисёр хуб буд, бисёр сурудҳоятон муваффақ низ шуд ва муборак мегӯем шуморо. биёед атрофи ҳамин чиз суҳбат кунем, чун анқариб таи 3-4 клип таронаҳои наватонро дидем. бале, бале. хушбахтона ин соли 2025 барои ман бисёр соли бобарор буд ва якчанд эҷоди нав, клипҳои нав барои мухлисони азизам эҷод кардем ва якчанд сурудҳои халқиро низ дубора яъне бозхонӣ кардам ки аз тарафи мухлисони азиз бисёр нағз пазирифта шуд. биёед ба тариқи зинда суруди дӯстдоштаи худро манзури бинанда созед. ба чашм. ту ки нигоҳам дорӣ, назар бароҳам дорӣ, медонам, медонӣ. нагӯ саволам дорӣ, ҳама хаёлам дорӣ, медонам, медонӣ. дили ба зебамро чӣ гуна бар ту додам, ҳама фиребамро ту бурдаи аз ёдам. дили ба зебамро чӣ гуна бар ту додам,
دلی بزیبم را. سلامت باشید. تشکر. نازیه بانو بیاید یک بازی گذرانیم. باشد. مقصد از این بازی میدونید درباره خودتون، درباره صنعت به شما دلیل ها پیشنهاد میکنیم و شرط بازی همین است که به شرح نام دارد شما یا درست یا نادرست گفته این جمله های ما را تصدیق کنید. اوکی. برای شما فکر اطرافیان مهم نیست. درست. در خانه خوراک را بسیارتر فرمایش میدهید. درست. لحظه ای بود که خواستید صحنه را ترک سازید. درست. صنعت خطرها دارد. درست. با ورزش مشغول میشوید. درست. شما که فرزند خردی هستید در خانه تا حال ارکه خانه هستید. نادرست. به پول به معرکه شام و عروسی رفته اید. به پول باشه. درست. کتابخوانی را دوست می‌دارید. درست. برادرتان در ایجاد کمک میکنند. درست. تشکر. و بیایید در آخر صحبت اطراف همون سرودی که در لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سال یعنی سرود سال پیشنهاد می‌گردد به ما بگویید. راستی من یک سرودی تازه ایجادی خود رو میخوام پیشکش کنم چون گفتم 2026 با سرودی آهنگ تازه ایجاد سر شده. البته بیایید برای باز هم یک شوق مردم رو ذوق مردم رو بیدار کردن بگویید که این سرودی شوخ است یا اینکه سرودی خوشحال کننده و آرام و من همین رو گفتنی هستم که به ایشان معقول می شود. و عزیزان ما نیز با همین امید شما را برای تماشا و شنیدن لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سال یعنی سرود سال دعوت میکنیم. باری دیگر سپاس میگوییم به نازیه بانو. تشکر زیاد. رحمت. عزیزان این لحظه ها تنها بهانه بود برای افاده همه احساسات سرور و نوای دل. این فضا را شما باز هم منور کرده می توانید. سنه 24 ینور در کاخ باربد ساعت 16:30 در لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سرود سال 2025 ما شما را انتظاریم دوستان. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرودی سال 2025 24 ینور ساعت 16:30 در کاخ باربد. چیپتاها را آنلاین از سامانه تیکیتون نقطه تیجی دسترس نماید. سرپرستی کو شرکت وطنی ارویس.